We must take the mineral wealth and the permits out of the hands of the state. If the corrections of the past are not offending anyone, it means we're not doing anything. What I think government has taken away from all working class people is dignity. Bantu labangenela likhetfo batimele bathi banelithemba lokuthi batawukhona kumela imiphakathi yabo ePhalamende nakutishayamthetho. Sikhishwe netindleko tenkantolo sicelo lesiphuthumako sebameli bemvikelo wemphakathi waphambilini Advocate Busisiwe Mkhwebane sekufuna imali letigisi lemarandi ekubongwa lehhovisi lemvikelo wemphakathi ngemva kwekuphela kwenkontileka yakhe. We play exceptional in all departments in everything. Indlulile kuma-semi-finals e-UEFA Champions League i-Real Madrid itolo ngemva kwekuguqisa i-Manchester City. Kupla sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele itindzaba entesiswati le-State Flap khoma la ku-SABC. Khumbula-ke mbukeli ku-State Indzaba tikhona ku-YouTube, ku-Facebook, X na ku-SABC Plus. Lesi sikhathi lesisha uhulumende wenzandvo yelinyenti njengoba kutawubonakala kwekucala nca bantu labatimele balwela tihlalo elikhethweni lavelonke nelotifundza labanye babo bathemba ukuthi batawukhona kumela imiphakathi yabo ePhalamende nakutishayamthetho titifundza balishumi nakunye-ke laba labatimele labatawungenela likhetfo mhla tinge-24 kule nyanga letawetfasa nga-2020 inkantolo yemtsetfosisekelo yathi akukho ngaphasi kwemtsetfosisekelo loku lokwentiwa inkantolo yetelikhetfo kungavumeli labatimele ukuthi bangenele likhetfo. Lona nguLouis Liebenberg luneminyaka lengama-54 kanzi utawungena lukhetfo ngekutimela. Utawuvela ephepheni lekuvota eGauteng nase-Free State. Usukumise umkhankaso wakhe ngalithi utawumela bucotho kusebentela ebaleni nekusebenta ngendlela lezuza wonke. Abengumuntu lowesekela licembu lelisha lamengameli wangaphambili Jacob Zuma le-MK. Liebenberg ukholelwa ekusebenteleni intakhamuthi takuleli kwelibhange ngodla kuguculwa kwemnotho nekubuyiswa kwemnotho wakuleli kubantu bakhona. We must take the mineral wealth and the permits out of the hands of the state. And now you're going to say to me, that's a bit of a contrasting statement. There are certain things that rural communities and that our communities itself can take care of. Ngakulolunye luhlangothi anele mdalo watiwa ukuthi politiki naye ufuna sihlalo ePhalamende kanzi ukuba balunga lePhalamende ngesikhathi sasesekukhophu. Lona bayangumholo lusha ku-ANC ufuna sihlalo ePhalamende kuvelonke kanye nakusishamthetho sase-Gauteng. Uthi uthemba ukuthi tinhlangothi tepolitiki kuleli atinandzaba nebantu bakuleli. If the corrections of the past are not offending anyone, it means we're not doing anything. And if the people that designed this system to be how it has been up until now, they are happy with how it is, it means again we are not doing the necessary change that we have committed to do. Kusenjalo Zaki Ahmad lo shikashika labambe umkhankaso wakhe eNtshona Kapa lemela Sondo lengcile uthi uma angaya ePhalamende nakundlalo lukhethwa ngathanza kuba ingcenye yelikomiti lebekusebenza kwamabhizinisi embuso sikopa ngalokufinciwe kuthi atoqinisekisa ukuthi phendula kwaHulumende kanye naletinye tikhungo. Umkhankaso wakhe ubuye kulungisa umbuso kubuyisela tindvo ngendlela ePhalamende kanye nekwakha. What I think government has taken away from all working class people is dignity. And that dignity has to be restored. And it can only be restored by working class people working together. Laba ke nalabanye labasiphohlongo labongena lokhetho batimele babuke nemichanso yokuheya abavoti lebango-27.7 million ababhalisele kuvota ukuthi yebo ngibo kanye futhi bakulungele ukuhola lelive. Njengoba kuya ngokusonzela kufika kwelanga lelikhetfo litiko letasekhaya selikhethe kuvula emahhovisi alo nangempela-sondo lokhu kwendela ukuthi labanedinkinga ngabomatisi bakhone kutfola lisito. Lokhu-ke kususe tinkulumo njengoba letinye takhamuti tibuta ukuthi lokhu kwentiwa ngesikhathi selikhetfo kuphela nalungekho likhetfo lelitiko alivuli likhala ngalokunyenti lokuyimbangela ingasebenzi ngempela-sondo. Kuva kabanti-ke ngaloku lisekela lendvuna yelitiko letasekhaya Njabulo Nzuza likhulumisene nanokubonga Mgwenya umdidiyeli wetindzaba teSiswati. Mikusebenta ngempela-sondo kubangelwa yini lokho?
Well, sidecide ukuthi sivula ama-offices akwa-Home Affairs kusukela ngomhla ka-6 ku-April kade senza i-second week last week. I-main aim yethu ukuthi sikwazi ukuthi sivulela abantu bazokoleka ama-ID abo ngoba sazi ukuthi ama-ID amaningi angakolekiwe. So inamba yabantu esiworried ngabo 140,000 abangama-first time applicants okusho ukuthi bebe-apply okokuqala. So ibonaka basiwarisha kakhulu labo. But since sivulile now sibe nama-collections awu-22,365 kodwa futhi bafika abanye bazo-applya around 16,530. So inhloso yethu enkulu ukuthi senze sure ukuthi siyawavula ama-office ukuthi abantu bakwazi ukuzokoleka ama-ID abo so that kungabubikho umuntu okhalayo by May 29 bengenayo i-ID. So senza sure ukuthi siyavula-ke ngama-weekends. Ukuvula kwethu sivula kusukela ngo-8 ekuseni sivale ngo-1 ntambama. We are not just doing ama-collections only kodwa siyaba-encourage nabanye abazo-apply ukuthi ba-applye. Nofuna i-passport, uma efuna i-passport siyakwazi ukuthi simsize. Ofuna i-temporal identification certificate naye siyamsiza asimphindisele emuva. So in a nutshell lokho esikwenzayo ama-offices ethu. Uyakuvakala kakhulu ngeke yini lokhu kunende nibukeke ngathi nisebenza ngempelasonto uma kuvuna uhulumende kuphela njengoba ngathi kubonakala esikhathini letengcile lana kuphakanyiswa ligama lokuthi kuvulwa ngemampelasonto kepha kungavulwa nyalo naku sekubonakala niyavula futhi ubona ngathi ngeke kunende nibukeke njengahulumende nisebenzela tindvo letivuna nini kuphela. Hayi bese ngasiqali manje kule past 2 months ukuvula ngama-weekends. Bekhona ama-special projects besikade siwenza kusukela ngo-2019 yokuthi sivule ngama-weekends sikwazi ukuthi sisize abantu. I-youth yakwa-Home Affairs ibikwazi ukuthi i-volunteer even ama-mobile ngamanye ama-weekend besikwazi ukuthi siwathume. Kuyinhloso yethu nanokufisa kwethu siyi-department ukuthi sihlezi sivulile ngama-weekend kodwa-ke phela lezo zinto lezo zingamelwa imithetho yemisebenzi noma yokusebenza kwabantu okusho ukuthi i-Labor Relations Act esho ukuthi uma abantu bezosebenza ngama-weekend sekufuna ukuthi bakhokhele i-overtime. Into eyenzakele futhi enye eminyakeni edlule ukuthi besihlala ngaphansi kwe-social cluster kodwa manje kwabonakala ukuthi umnyango wezasekhaya njengo-Home Affairs umnyango okumele ngabe uhlala kulokho esithi i-security cluster okusho ukuthi imithetho esigavinayo kusamele-ke siyibukisise kahle. Besikade sivula ngamanye ama-weekend siyafisa ukuthi siqhubeke sivule asivuli ngoba nakho bajasi ngoba nakho siyekhwethweni. We want ukuthi sisupporte i-IEC sisupporte abantu bakithi ukuthi bakwazi ukukoleka ama-ID. Sisayibuka-ke leyo ukuthi sivule permanently kodwa hayi ukuthi sivula ngoba nakho kuwukhetho. Okay kuyavakala kuliciniso kangakanani ukuthi nanikhale ngebudget ukuthi anikhoni lokuthi niholele letisebenzi ngaphambilini. Impela kunjalo njengoba ade ngisho ukuthi inkinga enkulu ngokuvula ngama-weekend uma kuwukuthi awuyikusiwani iphathi yama-security services noma imithetho ethile ayika-adoptwa kusho ukuthi kumele ukhokhe i-overtime and ukhokhe i-overtime is very expensive. It's very expensive ukhokhe i-overtime akusiyona into ongakwazi ukuyenza njalo. Uzokhumbula futhi ukuthi kunemithetho ebekiwe u-treasury yokuthi ama-cost of employees akumele edlule emalini ethile. So yizo zonke iy'ngqinamba ebeziba khona ukuthi singakwazi ukuthi sivule ngama-weekend. Okay yokugcina nje ngifuna kwathi ukuthi tithinta inhlelo ukuthi nivule ngempelasonto kuya embili vele. Ngabe nilungiselela ukuthi kube involunteer permanently. Into i-department eyibukayo leyo saqala ukuyibuka kusukela ngo-2019 ukuthi yona yiphi indlela esingayenza ukuthi sikwazi ukuthi sivule ama-offices ethu ngama-weekend. So leyo nto umsebenzi nje ongoing nakhona waphazamiseka ngenkathi sekufika i-COVID yathi uma iphela i-COVID samele sibe ne-task yokuthi sibuyisele ama-office ethu esimeni. Uyakhumbula besikade sihlushwa olayini abade sadila nazo zonke lezo zinto lezi ama-after effects e-COVID. Sicabanga ukuthi nayo into-ke esizobuka by department iqhubekela phambili. No asibonga kakhulu isikhathi sakho Minister. Siyabonga.
Sikubutile kembukeli ukuthi ubona unganani umthelela wemacembu lamancane epolitiki nalaba labatimele ngekwabo elikhethweni lalonyaka umbono wakho yalandzela. Akho kwanto endiyibonayo kule ndawo ndihlala kuyo uzuqonde indlela azikabikho right tu nombane kwezinye izitrato ucimile kuyale. Indawo sihlala kuyo oko sasithenjiswe ngolwakhiwo lwezindlu ususela ngo-2010 until ngoku. Zange kubekho nto yenzekayo oko ibhodi yayime ngoko yolwakhiwo lwezindlu. Kodwa ke siyaqhubeka siyavota, sizawuvota nangoku. Akukabikho nto inhle ngoba sisasokola ngamanzi. Into ibisandokwenziwa ngoku kuba phambi kovoto indlela apha eKwaleha siyakhala kakhulu i-services azizi. Njengoba kusonzelela ukhetho kusede lokungcono lesikubonako endzaweni yangakithi liyafana nakuqala into lesilindele ukuthi sivote bese siyabona lelicembu lelisiphethe ukuthi mhlawumbe lishintshe. Kuyatifanela nje labantu laba ikinvele bayendaba. Invele bayendako nyalo kuhamba baqambe manga kuphela usibata wenda lokhu nalokhu. Yonke leminyaka nyalo emanga wotfana ku-13 bakhona kuyafanela ikholela. Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke ethweswa ukuthi iphendulela ngawo. Sikhishwe netindleko tenkantolo sicelo lesiphuthumako sebameli bemvikelo wemphakathi waphambili ne-advocate Busisiwe Mkhwebane sekufuna imali letigidzi temarandi yekubongwa lihhovisi lakhe lemvikeli wemphakathi ngemva kwekuphela kwenkontileka yakhe. Inkantolo ithi lolu dzaba alikavuthwa kahle kutsi lungatekwa. Mkhwebane ufakile isicelo enkantolo lephakeme ngenyanga lephelile athi ufuna inkantolo idzalule kutiphatsa kwelihhovisi lemvikelo wemphakathi nenhloko yalo Kholeka Gcaleka njengalokungekho emthethweni ngemva kwekungavumi kumkhokhela imali yakhe lekufuthi ayitfole ngemva kwekuphela kwemsebenzi wakhe. It appears that the parties hold different views as to what the issues ought to be that the court has to determine today. But in essence, what overlaps is in fact the urgency of the application. Bameli bemvikelo womphakathi waphambili bathithe lehhovisi lemvikelo womphakathi likalandzela imigomo lefanele ikakhulukazi kugcila esikhathini lesibekiwe kulesishukumi sokuniketa imininingwane lethithe. I raised it with my learned friend because I wasn't sure if he was aware. I said, well, you can't give us an answering affidavit, you must give us the record. It was on that occasion that the record was promised to be given on Monday. Instead of being given a record, we were given something called an answering affidavit and a condonation notice. Inkantolo ifuna incazelo kubameli bemvikelo womphakathi ngakwehluleka kwabo kulenzela imigomo bavete ukuthi lesikhathi lebanekwa sona akusiso lesiphathekako. Did the applicant formulate reasonable time frames? Now, is it your case that it was not reasonable? Absolutely not. If we examine that at paragraph 11. Kulenzela tethulo inkantolo ivala ngekuthi lolu dzaba alukavuthwa ukuthi lungalalelwa yase ithi alisuswe elihlweni lamacala laphuthuma kwaleliviki lufaka linye ilanga lelitawuvetwa lisekele emangameli amajaji ngecelo letinhlangothi etsinzekako. Lihhovisi lemvikelo lomphakathi liniketwe umyalo ukuthi linikete ngalemininingwane ledzingekako netizathu tekuthi kungani lingakhokhi le mali yaMkhwebane ngaphambi komhla 17 lenyanga lesitulu kuwo lo mnyaka. Lihhovisi lemvikelo lomphakathi liphindze laniketwa umyalo ukuthi likhokhele indleko talelicala. Bomasipala labanyenti kuleli babukene nenkinga yekungetfulwa kwetidzingo ncandi nalekuyendvule ingcinamba lenkulu takhamuti taseBushbuck Ridge eMpumalanga tikhala ngekweselakala kwemanti, gesi, imigwaco lengasimihle kwanza kwebugebengu nekwesekelakala kwematfuba emsebenti etabelweni letinyenti. Kanti-ke njengobe sekusele inyanga ngembi kwelikhetfo lalonyaka i-EFF ihlangene nemphakathi babamba imashi bathi bafuna ukuthi masipala weBushbuck Ridge ende ngcono ekwetfuleni tidzingo ncandi. Tikhathatekile takhamuti letiphasa masipala wasemaphandleni aseBushbuck Ridge njengoba tikhala ngemigwaco, kweswelakala kwemanti, kwagesi, kwanza kwebugebengu nekubabete ematfuba emisebenti. On this side they don't have water. Sometimes they took out at 5 o'clock in the afternoon, bring back at 7 in the morning. Hawuhelo Mabuza wanconota kuba ngumakhi makacetsa matikletsheni uthi ke yena akakubhaliseli ukuvota. Kamo Bushbuck Ridge arina mmereko kude amathuba emsebenti kumasipala wethu ngiko nje ngithi sebenta kudama kuphilisa.
kurivele akunasilo. I-EFF igcwele imigwaqo yashucela kumasipala weBushbuckridge ikhala ngekungethfula kwetidzingo ncandi. The levels of incapacity and incompetence of the municipality are beyond par, and we are saying to the mayor, she better wake up and smell the coffee because the government of the EFF is coming. We want to remove the mayor. Lo masipala uthi utawuphendvula ngesikhathi lesifanele. Letinye nasibuye titolo. Tetfonyo letinemashumi lasithupha letibuye emanyuvesi ase-Afrika nele-Australia lihlangene kumbuthano welishumi nakubili weminyaka we-Australia Africa lobanjelwe enyuvesi eMpumalanga. Asiphinze sikwamukele mbukele tindzaba enteswati ku-SABC nasanza kungena ukhetse kahle hlala nathi. Tetfonyo letingemashumi lasithupha letibuya emanyuvesi ase-Afrika nele-Australia tihlangene kumbuthano welishumi nakubili wenyanga we-Australia Africa lombuthano we-Universities Network Forum bobanjelwe enyuvesi eMpumalanga kanzi bebahlangene kudzingidza tindlela tenqubekela embili nekukhicita tati letinemakhono etingucukweni tetemfundvo lephakeme kanzi-ke bahlose kukhicita tifundziswa letawuba nemakhono ekulwa netinkinga temphakatsi mhlaba wonke ngaphakatsi kwetinjongo tekutfutfukisa lokusimeme. Nasivashela-ke timali tetimali sifaka kuselirandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo ke iMamelodi Sundowns idibana nelicembu leTunisia iEsperance kuva kabandi-ke ngaleti naletinye samukela umhlati wetemidlalo kuligwalagwala FM Senzo Mashego senza sikubingelele sikwamukele tindzabeni. Senzo asikubingelele sikwamukele tindzabeni. No then. Ngibingelele kakhulu namdora ngathi kumbe ngithola kwanyalo ngibingelele nabo bonke ababukeli. Ngiyakuva Senzo ungachubeka na ubuka nge-Sundowns itawubuya yini eAfrica kulembela sondvo. Kutoba mathema kakhulu kepha lokumcoka ukuthi batithwala njani emlendeni yokuqala njengoba sathi kahle ukuthi kulesigaba lebakuso kuba nemlendo yokuqala bese kuba nemlendo wesibili ngicabanga ukuthi indlela leya phambili kubo bafana beMamelodi Sundowns yawuncika kakhulu ukuthi bathi bamba njani nabadlala kuwo umlendo yokuqala kepha lena ngumncintiswano omkhulu kade la Africa iCAF Champions League njengoba babona nelicembu lalapha neTunisia Esperance lapha liqembu lelimatima kakhulu kabi leliphumelele emahlandla lambalwa lapha iCAF Champions League kudlula yona iSundowns leyiphumelele kanye iCAF Champions League kepha iSundowns seyithole isipiloni lesiningi kakhulu kabi sukela yaqala kunayo competition ngoba iyawacaka nje amaqembu lamaningi kakhulu lithemba lona likhona ukuthi nabangathi bamba kahle ekhambeni bese nababuya ngalena ekhaya ngicabanga ukuthi bangawenda lapha umsebenzi bafana bakhe Rulana Mkwena. Ingabe lesipiliyoni sitawubasebentela njengoba sewuthinzile ukuthi babuye nesipiliyoni lesinyenti? Sitoba sebentela kuphela nje umqeqeshi nakatoba nabo bonke abadlali bakhe labathingako laba abalekile nalabo labane experience yokudlala ikakhulukazi kumncintiswano yayo lapha neCAF faka phakathi boThemba Zwane Tebukhomkwena sibabonile nabahambile nebafana kuCAF embeleni emidlalweni yebafana bafana kuyo lapha iAfcon uyabona ukuthi badlali beSundowns labaningi kakhulu banesipiloni lebasebenzisako ngicabanga ukuthi umqeqeshi nangaba nebadlali labaphilile babonke bakona iSundowns ngakhona ukuthi mhlambe iqake lapha iTunisia ngepha angeke kube ngumdlalo lomalulana kancane njengoba bona sebayiphumelele emahlandla lambala na icompetition. Bathi labanye nangabe Themba Zwane yasemafomini idlala kahle iSundowns nawubuka angalithwala yini lelicembu? Emathemba akhona lapha kuye Themba Zwane ukuthi angalihola lona iqembu leMamelodi Sundowns ngoba sodlale kakhulu lapha kuyo umncintiswano weCAF ngicabanga ukuthi le experience lanayo iyawuhamba ilumeke kulabanye abadlali bakhe lapha nomqeqeshi Rulana Mkwena Tebukhomkwena ngolomnye umdlalo lokhula njalo ngemidlalo siyambona ukuthi nangala eAfrica iexperience onayo kazi ke akusuye kuphela
lapha Thembazwane langalitwala iqembu leMamelodi Sundowns ukhumbule impumelelo yabo iqala emuva emapalini lapha kunozinto wabo Ronan Williams ngicabanga ukuthi kulomnye abadlali lodlala inzima lebalulekile nalenkulu kule qembu laseTshwane lapha eMamelodi Sundowns kungako ngisho ngithi ngiyalithemba ukuthi lingaba frustrator lapha abafana bayo lapha eTunis. Kafishane nje sigoce itolo iReal Madrid yende litibukako ngesikhathi ishaya eManchester City ingabe bokulinzele nobe bekulinzelekile yini lokho ubuka ukuthi emlendeni oqala lamaqembu asiphe 6 goals besilinzele vele ukuthi tiphume tibulalana emlendeni wesibili ingani ngoba kubonakala ukuthi indzaba yemlendo oqala nemlendo wesibili bona abazange bathatha ukuthi lokho kufanele mhlambe bangadlali baphume all out basiphe umdlalo lomuhle na ubuka ngalendlela abadlale ngakhona emlendeni wesibili yebo akuzange kwaba nemagoli kube nalo 1-1 bahamba bophetha lapha kuma penalty shootout lokuhle lekwendiwe iReal Madrid i-defensive yabo ngalendlela abadlale ngakhona emuva beyisolid kepha abaka defend kuphela ba-defenda ngeskill lokushona ukuthi noma beba-defenda bakhona kuligcina libhola bayi-frustrate laphana i-Manchester City le bekungiyo idlala emabaleni asekhaya beyiqoshisa laphana umdlalo ngicabanga ukuthi kunethuba leli lalipholile Kevin De Bruyne bekufanele asale siyibamba Senzo ngenxa yesikhathi sethu asale siyibamba ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho sisesekhona ke embombela asibambe sibusiso mahlalela sive ukuthi yena usiphathele tipi kulethamba embili lephuma embideni Alishone lamabuza sivusele nakumbukeli ekhaya ikhasi ukuthi nizaba lesitiphethe sekuhle liphuma embideni yalo ngensimbi isithupha kusemadebe ensimbi esikhombisa kumsakazo lokwala FM nathi ke lekuthiza ke nabake bahlali base Emele njengoba bekase babambeke umhlangano nabo somabhizinisi benzawo lofaka ikhasi nesikhumule sibukele emgwaqo kuleli Central lapho lebakhuluma khona ngamathuba latawo bakhona naye ke indzawo nangabe kulungisa ngena uke umgwaqo lohlanganisa sifunda saKwaZulu Natal kanye naso ke sifunda sethu seMpumalanga ngetulu kwaloko siphesekela lesina ke nawuke umbuthano wemanyuvesi bekase ke ubanje usikhungo ke University of Mpumalanga lesifunda eMpumalanga lapho lebekhulunywa khona ngelizinga nje letifundziswa kunaleke livekati leAfrika lethi naletinye kuhle lephuma embideni njengoba ke sinawe mbukela inyalo ngesimbi isithupha kuzimeleshe icobela insimbi yesikhombisa sibamala letimbili lamabuza silesa kwene lithimba lapho akwanze mbukeli asibonga kakhulu mahlalela kucala phaketa lamuhla sihlangane ngalokutako likhona ke dolumi lesidevele kusasa siyeta simo sentulu ngemva kwetitolo nanobandile Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasisimo selitulu babukela emakhaya sanibona nasibona plus sesitulu siyabonakala ukuthi ngathi ihlobo lecisho lapha eNtshonalanga Kapa kanti ke kunemafla khopha afika khona lapha enhlane live kanti ke lawo mafusi yabona silabele selo njalo la iningizimu live ukudla lona live lapha eNtshonalanga Kapa nasesifundeni sethu esikhulu kanti ke kunenkinkungu lecanga lona live yafika khona enyakatho yelive bolo moya ngakhe ufike khona ku 10 km ngile awubula emakhaya singena khona lapha kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg idawucala khona lapha ku 9 nyulo ku 24 bito hlethi ku 26 emva kwamadina kanti Carltonville icala lapha ku 10 ihlethi lapha ku 25 Vernaching ahlethi lapha ku 25 sinyukela khona lapha esifundzeni salapha eLimpopo musinhlethi khona lapha ku 32 Polokwane ihlethi ku 29 ngoba ngicala ku 59 nyulo 32 kanti phela ihlethi lapha ku 30 lapha eMpumalanga bole emakhaya lapha esikhukhu ihlethi khona ku 32 eMashishini ihlethi khona ku 27 Middleburg ihlethi ku 25 Malahleni 26 kanti eSekunda ihlethi khona lapha ku 27 enzaweni lapha eKwaZulu Natal lapha secila lapha eThekwini ihlethi khona ku 28 Richards Bay ihlethi ku 29 Ulundu icala ku 69 nyulo ku 30 kanti Krokstad ihlethi khona lapha ku 24 lapha enzaweni eMpumalanga Kapa lapha eMthatha ihlethi khona ku 31 Bilomo ihlethi ku 30 kanti eNquba icala ku 16 ihlethi khona ku 31 lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town ihlethi ku 25 lifuthumele lapha enzaweni lapha eBeckford West ihlethi khona ku 33 eGeorge icala ku 14 ihlethi khona ku 26 esifundeni sePlace School naDodonke enzaweni lapha eUppington ihlethi khona ku 34 D out icala ku 12 nyuku 27 kanye neKimberley Ansel icala ku 5 ihlethi khona ku 29 emva kwamadina enzaweni lapha eFree State babukela emakhaya lapha eSasolburg ihlethi khona ku 27 kanti ke lapha eBloemfontein ihlethi khona ku 25 ngathi lokho lengiphathina ukubula lokhu ihlethi lanzelako lisaleni kahle